Allah'ın kalması takdirinde жазылган экен, Рамазан айга кирип келдик туган. Ошон үчүн мураларга биз бекер альхамдулилlah ишенели иман. Экинчиси амалдарыбызды оңдойлу. Көздүн амалын оңдойлу, көз карашыбызды оңдойлу, ниеттерибизди оңдойлу. Акыл эсибизди, бардык денемизден чыккан амалдарыбызды оңдойлу. Тилибизди сүйлөгөнүн оңдойлу. Бардык şu амалдарыбызды пайгамбарыбыз көрсөткөндөй. Үчүнчүсү кулк мүнөз, бүгүнкү сабак урматтуу мекендештер кулк мүнөз боюнча. Пайгамбарыбыз бүткүл ааламга исламды таркатты, кереметтүү кулк мүнөзү менен. Өзү айткан, не деген? Буисту, иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак, мен кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн жиберилгенмин дейт. Ислам дини кулк мүнөздүн дини. Ошон үчүн кимдин мүнөзү чырайы жакшы болсо, ал Алланын алдында да жакшы, элдин алдында да жакшы. Кимдин мүнөзү жаман болсо, Алланын алдында да жаман, элдин алдында да жаман. Адам заттын эң чырайлуу мүнөзүн Алла Таала пайгамбарыбызга берген. Иннака ла ала хулукин азим, чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам динди кулк мүнөзү менен таркаткан. Кулк мүнөз деп эмне айтабыз десе, алымдарыбыз айткан, бул биринчиси хуснул хулук талакатул важди. Дайыма машалла жүзүбүз жарык болуп, калабызды бүркөбөй, бири-бирибизге чекчейбей, көзүбүздү кыруу менен карабай, машалла мындай жылмайуу тартуулап, маанайды жарык кылган кулк мүнөздүн биринчиси. Ва базлул маруф, жакшылыкка сарптайлы. Өзүңүздүн күчүңүз барго, жөндөмдүгүңүз барго, жакшылыкка сарптаңыз. Алла Таалам канча сизге күч берди, канча мүмкүнчүлүк берди, канча жөндөмдүүлүк берди, канча байлык, мансап берди. Жакшылыкка сарптаң, ушу кулк мүнөз. Ва кафул ада анин нас, адамдарга зыян жеткиргенден колуңузду тартыңыз, ушул кулк мүнөз экен. Адамдарга зыян жеткирбей эле коюң, тилиңиз менен, акчаңыз менен, өзүңүз менен, күчүңүз менен зыян жеткирбей эле коюң, ушул кулк мүнөз экен. Абу Хурайра разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сураганда, ма хуснул хулук. Кулк мүнөз эмне дегенде үч нерсени айткан эле. Тасилуман катаат, ким сен менен мамиле үзсө, ошого теңелбе, мамиле түзө бер. Ал өзүнүн деңгээлине жараша мамилесин түзүп атат, туугандардын арасынан, достордун арасынан, тең туыш, табакташ жана башка. Сен мамиле түз. Ошо сени мактап атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына адам, чынылуу адам мына. Марка адам эмес бар, кызыктырбайт, бирок чынылуу адам мына. Ошон үчүн силман катаат, ким мамиле үзсө, ошо менен теңелбеңиз. Сиз да өчүшпөңүз. Сиз анан көрөп пайгамбарыбыздын угуңуздагы мамилени түзүңүз. Ва тафу амман заламак, ким сага зулумдук кылып койсо, аны кечирип коюң. Кечиргенге жетпейт. Алла кечирүүчү кечиргенди жакшы көрөт, Алла кечирбесе бирөө ишке кирбейт. Ошон үчүн кечиргенге жетпейт. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту кечирип койду туугандар. Бүткүл ааламга кыямат күнүнө чейин келе турган инсандарга сабак берди. Кечирген пайгамбарлардын иши. Кечирген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сыпаты. Жөнөкөй дагы эмес, пайгамбарыбыз кафырларды кечирген. Биз бүгүн мусулмандарды кечире албай атабыз. Бүт туугандарыбызды кечире албай атабыз. Ата баланы, бала атаны, күйөөсү аялы күйөөсүн кечире албаган заманга келип калды. Кана иман, кана ислам, кана биздин кулк мүнөзүбүз, кана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды эле кыйкырабыз. Туугандар, мына пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту уурергендер, сыйкырлагандар, башына өлгөндө төс айгандар, ошолор 21 жыл канча туугандарын өлтүрдү, канчасын жаракат берди, канчасын кордоду, бардыгы Мекке жеңүүгө кол алдына келип калды. Пайгамбарыбыз жеңип алды, басты. Адилеттүү бүттү талабы өчүн алса болот эле. Бирок пайгамбарыбыз өч алган жок, жүрөгүндө өч алуу деген жок. Жүрөгүндө болсо алабы, пайгамбардын жүрөктөрүндө өч алуу деген болбойт экен. Гек сактоо деген болбойт экен. Пайгамбарыбыз эмне кылайын деди силерге, кандай кылайын деди. Бардык айтты, сиз жакшы адамсыз, жакшы адамдын баласысыз, атаңыз жакшы киши деди. Кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне айтты? Юсуп пайгамбар бир туугандары, 10 бир туугандары Юсуп пайгамбар өлтүрөздү алып кетти, атасын алып кетти. Бул убакыт деле жок. Кыскасы зулумдук кылып, кудукка таштап эмне гана кылбады? Юсуп пайгамбар акыры падыша болуп калганда бир туугандары тизелеп келди го. Тизелеп келгенде эмне кылды? Юсуп пайгамбар ла тасриб алейкумул яум. Бүгүн силерге жемелөө жок.
Sizlerдің günöңөрдü, kılgan kılmışыңарды, жамандığыңарды, zulümüңарды geçirip yakta dursun, вообще естетпей. Sizlerге даже естетпей ошо жамандыктарны dedi. Пайгамбарыбыз Мекке мüşriklerine ушул сөздү айткан. Антуму тыгака, барыңар бошсуңар. Мен Юсуп пайгамбардын бир тумандарына айткан сөздү силерге айтам. Силердин 21 жылдык зулумуңарды силерге эстетпей. Мага кылган жамандыктарыңарды, мен сахабаларыма кылган жамандыктарыңарды даже эстетпей, барын кечирдим дегенде кафырга ошол деп ана иманга келишти. Пайгамбарыбыздын кечиримдүүлүгүн көрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баалуулук кылып мүнөзүн көрүп, ордуна тура албай калды. Барды кечирип беришти. Ошон үчүн тууганда фафу амман заламак деген жөнөкөй эмес. Ким зулумдук кылса сизге, действительно кыйын. Кечириш кыйын. Сиздин аркаңыздан сүйлөгөн, сизге айылыңызга кол салган, малыңызды тартып алган, ар кандай жамандык кылган. Ошону кечириш өтө кыйын. Бирок кечирген болсоңуз, билип коюп уну даражадасыз. Кечирген болсоңуз, пайгамбарлардын сыпатын Алла Таалам ошо сыпатты сизге да үлүш кылып берген болот туган. Үчүнчүсү, ким сизге махрум кылып бербей койсо, ошого бере бер. Өчөшпөй калган, мага берген жок, мен деле бербейм депчи. Жок. Алымдар айтышкан, кулк мүнөздүн бул 4 пайдалардын үстүндө турат экен да. 4 пайдалардын үстүндө. Эң биринчи сабыр, экинчиси иффат, тазалык, үчүнчүсү шужаат, батырлык, төртүнчүсү адилеттүүлүк. Мына ушу 4-өнүн үстүндө кулк мүнөз турат экен. Ар бирибиз туугандар мына ушу менен сыпатталайлы. Бизде сабырдуулук болсун, чыдамкайлык болсун, гайраттуулук болсун. Алладан сабырдуулук сурабайбыз. Бирок эгерде Алланын сыноосу келип калса, ошол жерде өзүбүздү кармайбыз. Күнөө кылбай өзүбүздү кармайбыз. Таат ибадатка өзүбүз сабыр кылабыз. Башыбызга сыноо келип калса сабыр кылабыз. Биринчиси бул иффат, тазалыгы. Туугандар, зынадан узак болойлу, кумардан узак болойлу. Абийибизди таза кармайлы, урпагыбызды таза кармайлы. Биздин белибизден чыккан уруп арамга түшпөсүн. Zina, oynaştık, katın bozduk, camanışı haram nerseге barmaylı, etfat da koyut bunu. Tazalık abiydi saktaylı, urpaklı saktaylı, ertege ölesin, senin urpak kalsın, taza urpak kalsın. Ak dikemenen koş, 1 örmü, 2 örmü, 3 örmü, 4 örmü. Kur'an-ı Kerim'de bardığına ruhsat verip olur, bırak ak dikemenen koş. Etfat, tazalık veren, kulk buna düşün üstünde kurulan. 4-üncüsü batırlık. Batırda öyle sözü güçtürmez, bereşen bunu batırda aytar. Buna ki, jönökөй адам, сараң адам, коркок адам батырлык кыла албайт ал, бере албайт ал. Бирөөнү курсаң тооздорбойт, бирөөнү качетип бүтүрө албайт. Батыр гана бүтүрөт муну. Мына чыныгы батыр деген бирөөнүн мурдун талкалаган батыр эмес, бирөөнү жерге бир чапкан батыр эмес. Чыныгы батыр адамдын кажетин бүтүргөн адам батыр. Ачуусун жуткан батыр. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, мынакей чыныгы батыр ким деген? Ким ачуусу келген учурда күчү жетип туруп болсун дагы ачуусун жутуп койгон. Мынакей туугандар. 4-üncüsü adilеттүүлүк, адилетсиздик, кулк мүнөз турушу мүмкүн эмес, элестетүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн туугандар, мына 4-өн эсте алайлы, ушу 4-өө бул фундамент, бунсуз мүмкүн эмес. Сабырдуулук болсун, тазалык болсун, батырлык болсун, адилеттүүлүк болсун туугандар. Худил афва вa'мур бил урф ва a'rid анил жахилин. Алла Таала Кур'анда айтат, кечиримдүүлүктү карма. Ушудан ушу менен утасың. Dünyanın da oğlu ahiretin oğlu. Ayağından kata gitti mi? Geçirip koy. Öçöşme. Bir tumanından kata gitti. Geçirip koy. Oğlunda işte atkan. Üstünde dost, koşuna, girmem olsun. Geçirip koy. Geçiriver. Türk ortasın. Geçirip sıralarında da yürüneyle. Geçirgende de yürüneyle. İlk orta yürüne durgan dersen. Geçirgende de geçirip sıragan da. Tekever geçirip sıraya albaydı. Şeytan geçir albaydı. Ошон үчүн текелерде болбойду, шайтан да болбойду. Geçirgенди да үйрөнөйлү, кечирим сураганды да үйрөнөйлү. Hazret Ali разияллаху анху хуснул хулк боюнча айткан, 3 нерседе деген, ичтинабил махарим, чырайлы кулк мүнөз десе, арамдан сактануу. Талабул халал ва тавсият алал иял деп, адалды издеп, адалдан тамакты издеп, үй бүлөңгө кең бол. Үй бүлөңгө зыкым болбо дейт. Ошон үчүн бала чакаңа алхамдулилlah шарияттын чегине чыкпай, тамак ашы, кажети кийим кечесин алып берип тур деген сөз. Имам Ахмад рахимахуллах айткан экен, кулк мүнөз менсе алла тагдаб ва ла тахким. Кулк мүнөз не? Ачууланба, кек сактаба. Ачууланба, экинчиси кек сактаба. Мына ушуну кулк мүнөз деп айткан экен. Имам Ахмад рахимахуллах. Алымдар айтышат,
Құлық мінөздің 90% көз жұмып қоюда дейді. Тағафул деп қойған. Ал не деген? Ұқтың, ұқпамышқа салып қой. Көрдің, көрмемішке салып қой. Білесің, білмемішке салып қой. Ұшы құлық мінөз екен. Ал адамды ұятта қалтыр қой, мұндай қылып қойған, тағафул қылып қой, білмемішке салып қой болып, құлық мінөз екенде 100 болса, ұшының 90 үшін екен. 90 үшін екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, мен кепілдік берем деген. Кім сіздерді араңардан жалған сөйлегенді таштаса, қой тамашалап болсын дағы. Мен аға бейіштің шетінен қан сарай алып бергенде гарантия берем деген. Пайғамбарымыздың гарантиясынан өткен гарантия бар мı аламда? Жоқ. Пайғамбарымыз кепілдікке беріп отыр. Ішенесіз бе? Әлбетте. Неде? Пайғамбарымыз айтады, жалған сөйлегенді таштаңыз. Бүгін Рамазан айы, бүгін ораза тұтамыз, бүгін таравih оқытамыз. Егерде бір өзіміз оңдауға әрекет қылмасақ, жалған сөйлегенді таштамасақ, анда білмей біздің Рамазанға деп отанлардың алдында. Gelіңіздер тұрғандар, шайтандың ішін таштайлы, шайтандың шақырғына құлақ салмайлы, мақұл ғой. Шайтанның бізге қалған азғырығын, ал гүлерді чырайлы қылып сұмыштағанда, шайтан номер 1. Бүткілді деді, андай қылып, гүлерді чырайлы қылып ешкім сұмыштай албайды. Үшінші бұны барып таштайлы дағы, жалғанды таштайлы. Болды, ұшы Рамазаннан кейін, өлгенге чейін, мен білмеймін қанша жашау бар, кейінгі Рамазанға чейін бар мұны жоқ мұны, бюрок мен жалған сөйлемеймін. Пайғамбарымыздың гарантиясына, кепілдігіне, заманатына, не деп айтылды? Дейіштің шетінен қан сарай берем деп қарашы. Не деген керемет? Не деген керемет? Субханаллах, бір мен естіп кеттім. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ант içіп айтқанда, кім дейді? رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا деп қойсаңыз, ертеңіне бір жол, кешінде бір жол. Пайғамбарымыз ант içіп айтады. Оның қолынан қармап бейішке кіргізіп қоямын дейді. Қолынан қармап бейішке кіргізіп қойғанға Пайғамбарымыз кепілдік беріп отыр. Кім үшін ертеңіне айтып қойса бір жол. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Мына ешқандай қиын емес. Пайғамбарымыздың кепілдігі кім жанжалды таштаса, талашты таштаса, жақалашқанды таштаса, ақиқатта болып тұрып тағы мен аға кепілдік берем дейді. Бейіштің ортасынан қан сарай алып берем дейді. Шетінен емес, ортасынан қан сарай алып берем дейді. Ошон үшін жанжалды таштайды. Талашқанды, жақалашқанды, өзіңізді көрсеткенді, понт, салт, мынаны барлық таштайды. Бұның алабы қаталардың барды. Şunun için inşallah yaşınaqayla Müslüman olur, kiçbeyin olur, geçirimli olur, çin söyler, batıl olur, cürepten Allah'dan korkun, günahdan saklanın. Mına yaşo, mına izzet, mına din, mına daraja, mına batıl. Şunun için Peygamberimiz aytkan, وَمَا أَنَا, Al-Kur'an'da ayet, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Men, bunda özün görsetken jasalmalardan emesmin degen. Bizde İslam'da jasalma yok. Jasalma, pont yok. İslam'da kakana есть, hakikat de var, oldu. Şunun için turganlar buna kel. Ekincisindeki kim çalgandı taşlasa, janjaldı taşlasa, jakalaşkandı, uyuşkandı, talaştı taşlasa, hakikatta boldur, hakikat sizde. O sizde boldur da. Başça şu Peygamberimiz aytты, kepildik berdiler. Beyiştin ortasında kan sarayı berem dediler. Taşlap koyayınçı boldur. Deyler kara talaşmay taşlap koysa, o şoğlu buna kel. Üçüncüsü. Peygamberimiz aytar, kimdin münözü çıraylı olsa, kimdin münözü çıraylı olsa, men garantiya verem deydi. Beyiştin en töründen kan saray alıp bergenге garantiya verem deydi. Peygamberimizin garantiyasını almağına tayarımız mı inşallah? Buna Ramazan ay, oğul oturgan ay, jaşoğlu tuğanlar, canlıdan başlay turgan ay. Gün sayın elhamdülillah mına kel, imanımızı bekemdeydi. Allah'a olgan şükürümüzü göbeyteydi. Allah Teala'dan geçirim sırağanımızı göbeyteydi. Allah'tan dualarımızı göbeyteydi. İstiğfardı göbeyteydi. Gün sayın ibadatımızı göbeyteydi. Namazı şaşılmay okuydu. Rüküde, secdede, 3'ten emez, 5'ten kılıp koyunuz. Uşu Ramazan ayının hurmatına Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la'nı 3'ten olmaz, kaçıncı olur? 5'ten olur koyunuz. Secdede 5'ten olur koyunuz. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3'ten olmaz, 5'ten olur koyunuz. Bunlarken namazlı. Namazı şaşırvay okuyunuz. Allahu Ekber dediniz mi? İmam benim koşa. At-tekbiratul ula hayrun mined dünya ve ma fiha. Dünyanın içindeki kança faydalı olsun. Bardığından jakşırak birinci tekbir Allahu Ekber. Uşunçalı ulu durganlar.
Ошон үчүн иншалла Фатиханы окуганда көңүл буруп окуйду. Амин дегенде көңүл буруп айтайлы. Кимдин амини, периштелердин аминине дал келип калса, бардык күнөөлөр кечирилген деген. Замсураны окуп, рүкү, сажда булардын бардыгын толук кылайлы. Жакшынакай кылып намазыбызды оңдойлу. Ошон үчүн бизге 40 сажда берип атат, 20 рекет берип атат. Ар бир Рамазан айдагы саждага, таравихте өзгөчө саждага сиз ушуну сезиңиз. Men bir sajdama 1,5 sovup Allah berip atat degan. Şu sezim menен okuyup sajda kılsanız başınızı götürgünüz gelmeydi. Ha, koy başka işim var ele de öyle başınızı götürüp yürümeseniz, bolbosa ne olsa şu olsun, ben sajdada 1 saat dursam turayın der. Her birine elhamdülillah şunça berip atsa, aytkan sayın Allah, pende sajdada Allah'a en jakın bolgan üçün. Ошон үчүн бул ай Аллага жакындай турган ай, тазалана турган ай, омоло турган ай, мүнөздөрү чырайлуу була турган ай. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга товфик берсин. Акыркы кул мүнөздү Алла берет, ата бербейт, бала бербейт, катын бербейт, алым бербейт, имам бербейт, пайгамбар бербейт, периште бербейт, инсан жин бардыгы биригипсиздир. Эч ким кул мүнөз сизге бере албайт. Пайгамбарыбыз айткан буну. Пайгамбарыбыз айткан бизге Алладан сурагыла деген. Неде? Allahumma hdini li ahsanil ahlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, meni çıraylı kulkunözlerge joldog'un. Manga çıraylı kulkunözlerdi bergin. Senden başka hiç kim bera almaydı deb aytdim. Senden başka hiç kim bera almaydı. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Menden jaman münözlerdi alып taşta. Jaman peyil, qiyal, joruklarni barini alып taşta. Ya Allah, senden başka hiç kim alып taştay almaydı deb aytdim degan. Allah Taala barımızda çıraylı münöz bersin, barımızdan jaman münözleri getirsin, özgöçü üybüle bala çakağız menen, жақындарга çıraylı münöz menen jaşaylı. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.